Eki nico kishane ky'orukwatira omu myanya etari emwe n'emwe aho abashubuzi bariyo nibeetebeekanisiza izooba rya nyenkyakare hamwe n'okwakira abakundiine abarikwenda kworekana rukundo. Turikweteekateekera okujaguza orunaku rw'abakundiine orw'abingi barikumanya nka Valentine's Day. Izooba eri twatambura omu rurembo rwa Mbarara kushwijuma n'okureeba oku embeera y'eby'obushubuzi. Kandi omu bintu ebyo twenda kubamanyisa ngu buri kimwe kyona kiriyo raka otakabuzabuzibwa. Twineyo amabaga, twineyo amashaaha, emyenda, buri kimwe kyona tukiineyo omu bwijwire. I think for sure wakwata nk'ekyo kimuro kakigurira omukundo wawe nabaasa kukunda for the rest of his or her life. Then we have this one. There is also this type. Ekyo kimukureeba n'ekyemitwaro ena. Then twaza ahashaaha tuziine omu different types. There is this one. I think nimukareeba n'akashaaha karungi harimu some other gifts inside. Akasofa hati kemerire aha mitwaro ena. Aha bw'izooba eri abaguzi bakiri bake konka hakiriho amatsiko omu bashubuzi ngu izooba rya nyenkyakare nibiija kweyongyera. Twagerageranisa n'omwaka oguhwire nindeeba ngu enamba erimu neeyongyera ahabw'okuba twongiire kubamanyisa kurugira TV West, Radio West, so nindeeba enamba y'abantu erimu neeyongyera munonga. Abantu twakarebere nanka kugira ngu barimu omu bwingi konka nituteekateeka nibaza kwija kandi twakomperinga na last year, at least last year care better akabantu bakaraka kuchamuka kare baraka kuguragura kare konka ninteekateeka ngu bakwasire omukabo embera ya school fees konka anytime embera neza futerera. Izooba nk'eri ningira kabere ry'izooba ry'okugarukana ninga reconciliation ninga shi ekyabajungu kweta okurejuvenating relationship y'abakundiine kwakuba harimu obushongo burumu. It is at this right time nubwo bwire burungi bwo kubasa kugarukana. Izooba ry'abakundiine n'orukuzo bwa 2014 by'okwezi kwa kabiri buri mwaka n'ekigendererwa kyo kwijuka omushyikirire Father Valentino owafiira aha bironi by'obumwe omu mwaka gwa 2007 omu izina rya rukundo. Aha bwa TV West Akiza.